Ay Babu Bani, Maribarkagi volunteers, Badiaki choir, Kupchu Inamtem, Badipi Kipai Chumuble, Badan Angdi, Ngay Kuble Kerpang, Yay Father Lam, Badi Father Sherman, Kibadon Kajing Sapla, Kasngau Bangit Shim Ikini Kabu, Blay U Haingaban Ogipi, Bagi Shim Ikini Kakabuk Siar, Badias Lok. Kamtam itu kepada nak jing jing syaitan berau akan nukar rukam kepada lambat shimat dan negeri benar-benar di ulung dok balon yang syakawiyah jumuk suy ba de berau update dan formas dari kamtam ha personal encounter dan negeri jendu bikendu bamarkman ban lentor na nasyem hantai yang bonong song yang ini beriu kiwan daga jing sosi bagi lepai daga jing ben jipu sabraki boleh ui jiki boleh upa aki bakin jejar nama boleh wale kapulang pakrautam maka perti ngaptip pi tip ke tak kala kapulang pakrautam Lesibinam kejibat koi hari Jepang berkutan terder. Kakak pelan bakrau tam kebau blay balik kalau mau lapha ilau jungkun bamarwe. Ban paro bangai deu nomiam androi yo kejing bam jukut. Bau tau bawan syabiyam. Hendrei ulaki na kejing tem. But kani kejing don lang jengi handi kani kata kadau. Kemau upol lemdau kres ulami pat kejing jengi kalong sebe. Lemdau kres ulami pat kejing helam jengi kalong sebe. Tegi helam ike helam kejing job. Ngi Kurdistan ngilong berbor kinong job. Lada pilasyak pisngeu pirep pilasyarem kemudian pipat long Kristan pakak. Eksamen dia tadi. Omdon KKA kapan berrem tinggi. Omdon ini kapan berkelat tinggi nau kres. Kupaom ke Siti Jokolos Postol Cikiruman kalau nang bapra. Ladau kres sudah nak lihat jangan ladau play sudah kalian jangan. Madu berpersya yang ngalah KKA baro hauta wasan bor yang Menen kan page away ke YouTube ke om day. Uday Muslim ubala wan long Kristan. Uang balai mga long Kristan namar ka itu ika kampla ka bakrau tame kabala jia ha pertei bau breu un pipat naga jia. Uang gumne habagla jalan ti ngalaya ni kata lenti betum madu kata-kata ngaptip seno bangat boy ia ke bangat cumuman leh ha kata ka rulenti don atli ki lad wei syakbon wei syakadia ban ha ka lenti badon syakabon don ubriu ubakoi bakia Andre ha siliang don ubriu berarti ala ketar ula ayam atau ubriu de mata uang uni Muslim ngan keli anu syai bangan le ngan keli wayam ngan keli waem kada karwai uang ngan keli wayam waem baru ta waem udah uji sukres ubalong ngalong kalenti kecing shisha ban kecing shisha ngide ban keli ngide ban konsol jiu haga jing jigi shimet ngide ban konsol jiu haga jing jigi kum shin shisem haga imlang salak haga balak de mau belalom kata kajing ka kapla ka bakrau tam ka balajia te ya ka bang celebrate haga mas bakoi ni celebrate ni kata kampla
kebakrau tam kebala jia bertei. Kei kene keduan kadei kajingia snolang jom kamiet kawai bakado ban kakal bari kajingia kebakrau tam hakamiet kawai bakado Jisu ulasai ikjan jogi apostol leban pau ba kakam kebakrau tam hakapartei kadai gijing snauret ban sai ikjan jogi tigi bahapo ban ship ya ka jaga jong u brau namar haga riti gustur jogi ju mado basai ikjan tang brau amne gi sakri brau kemod ba umdan hokshu ban leye umdan hokshu ban rai hai ngan lei hai ngan wan namar ula long kum katihan kum bakani ke mobile jona kadon kadai ka brau ya ka ngalap pun kami ka kan babon namar bakla thi de ka kum juru ha kajing long brau kadai kata bau tu ubriu bakya thi umdan lachu unhap lebet ke bau keran wong na kalian jong Jisu kula shim la hiar jadi hadu kata bawa pangan long kemurau bagi siapa yang gini-gini haga siti syari Filipi kalau nom kebar halba wala darau long ublay henry shim la penpau bau long ta henry la penpo ini hadu kajing long umrau henry ublay la ketiu yu syaki kenjang ba man ka khosiu kan jam krup bat man ka syutur kan ong bau Jesus Christ ulang utrai namar balai ulang pendrit iladi tikum taru ngei halo kene keduan depan ubasarong lada usyok ini kene keduan depan kan ketar ubasarong batai start kepada kisah ombeng kumtah apa mesin kisah ngau hamnan banget hai basarong ngisya berbon agak jiki iblang salam jengi lada hui kalau kebe kau hui kalau kebe balai ya lek munde pa ba panjang ni pa ki kono ki om ju habagi kemi ki pa persiang ban penbet ya lagi kun tak jiki yo ya ngas ya ngah kita ter kitres ngam kayak gitu kata ki sarong hagi sarong ublay ru klaban lei na kene daw wa kastit makui wa kumno wa humility is the mother of all virtues kajing ngaurit ketika kami joki sablay paharo te hagaduan kedupat yo iyo kenal basai iki kicat jom ki apostol bad ba ula shim ka pun jaga ju marau ngiru ngide patri tilati ngide ban pan maaf no hagi jide jungi den ka don kajing ya shot ki pet kajing bunut slap bon ki jipang ki wan nakade bon ki jipang pia wan kan fusen am istiqal rosro lalu bimba betul re kalau kau pakai maka plastik kerja sih tu plastik juga jupi lalu teh maka lawang lalu kelakan kamu jip dia nak kerja belum dah bimba sobah betul re bantuan sangat orang kerja mesti terus kemar kerja coach ni kadi yang itu bas ngauret kibas ngaudon kam ban kela kebaman kibas ngaudon kam ban pendret ini di te nak kena daw Jisu lapan i kata ulapan redel di om day tang hagaba ulasai jadi apostol ulapan redel di ro hagaban penlong il di jimbang
Ganong tu ba mediga ti chuna. Kulong le se ulama chudai kai rei la da bam chi sha pi ata. Pang ne. Ha? Pang ne? Tingi ba mi Yesu, pang na mo Yesu. Upang. Maka bang iba mi upang. Kebon halal kading pana. Ya ka Kalvari. Kecingawang yung Yesu ha kata demian kawai betul tu shim betul bam kene kalong ka ben changa. Tu shim betul di kene kalong ka senam changa. Kam ko dangta. Ha Kalvari. Ustin. Hang do kading pana dot. Oh tak walit. Namar kami kam bon kecing isnai ju. Mo bandia kecing isnai ju kading katai. Habau Yesus dia dalam kading pana. Kacing pisang, kacing empat don keno kacing pang kaba kamkrau susu ban ya kaba jenjar bandring berbenhiar bersim kata kena kacing pang manlah sendring manlah berbenhiar bersim kadang kaba kordor hak itu gilai kata kaba Yesus din hapur siang ra ikti sejurong ra pi berkoi Ra berkoi, rajur, nairing Mesir re, hadukan do bila manusia, kejenjar, tebo. Namar habara ikti, kanika kepo jengi kamla ban kiu, ban pom megaler, kamla ban kiu ban pom megaler. Kadai from kamla ban kiu. Di kumno ban kanya di kapo ya kapo mdon hi ban kanya di katu kaler kada pom kada kaler bagring niat mesim kanya di katu kapo kum kalong kum ka balun ban kanya di katu kaler haki torjaki jisu kajing citam kebala palat liam habalara igini Melasyuk banding berhiar mesim Man laka jingring berhiar mesim kasyong dor laki krur teka Hagla umur Hadrei hapenin kata Ujisu udon por Udon por yang no ya ladi Umperkatre Kamlele Kupal ada kalong kamon ke jombe Ay bangan lain no na gani kekuri Hadrei am kumamon mga Kumamon mami Kata ulakut cuma dia kata Henry kebau perkat ke dia kiwai Wow Kade ke Kalvari Kabade kabie kawai mas baku Kade kabie kawai mas bakado Kade ke Kalvari combine Kade kata kini syashtom cemutrai Kajing yang badan burong cuku Bagi gentian ki bau Yesu keren. Ha kata ka Kalvari debat keren lang nalor ka ni katuan. Keren lang ike. Yesu lom ko pa tu map ki namar kim tim ike bagi len. Tegi buan mas ngalong pi ki debat long ki ba map ki wei. Ki ba kwaban map. Ngai ko mek sisya Doan permarjan bebi lang balik mas. Kia doan kecil tun kita keren lagi bos dan biar baik tik. Bakala. Om dan mana pun baik ki. Kila sel khabe, kila sel melen. Om lombre. Yesus long kumno. Lada pidon ai persya ya no. Piwan man terwa jikinya keduan. Ini kecil terwa. Buat lek menyusup. Mundur. Haka Iji terua benda ini daki jikin siau lagi daki son lagi dah berat jisuang itu berat itu kira nya suksua malu bersumar itu udah pecah di setai pinjar itu mentoi re apa hujak bang jisu itu waktu lain punya suk hi kadin kalau ke Yesus juga niam ke terwah kenyang bahdu kemas benengkong bola terwah kemas bersisya
Ulaya ulama. Ulalong maaf. Kupatu maaf yaki namar makin dem yaki ke bakile. Yaki tu ki bala plantik patik kumno ban condemn ban review ban sanat nayu. La tebo de bahok rei ki ong am deu no kan ki wen partai deu briu ba kamil de ba deu blei ban usim ki chu ban tata. Teu Jisu la keren kumno. Ulang kupa tu ma beki namar kim te beki bakile. Yang tu nong tu ulah seba la tu bon ki ai ulah panjang beri rumah nong cip show. Ulah semua tu cip bakla. Apa lu kalau kau syak stop jam Jisu ulah yang biye ya kau syak stop dari sini bau Jisu ulah. Wang ngati kuptu dia melang ngam rei ani kecil tenan. Wang jendela nga syak stop ma umo ngan lari. Wang kumno Jisu kan mau lem ya damel dot cakap hima. Ngade kami kot borcu bat me kami kamla baca stop ma syak mabi. Jisu kumno mantakas ki himan dan ngah paradise. Hi abang Iwan haga mas mukul ngidei bandot yang tak mensim ông đây tak ban map yang dari kamtam ban syashtom ngidei ban poi ke mas akpor babian ông đây adalah sedang itu kanal dan ada pulih kamdei ke mas komplit ndagini ban mi naka maslu ndai ban la lek mi padam arung nasa Kristi tur la mi brut ba mi blood ai hok ye gede ke mas gede ke kapla bakau tame ke bala cia ke patei kumne firam sip nyaw ye gede wan por babiang terang sija sibata da ke kemen ban ndai ban kerki ban mi nakamas abau Jisu Handi hakamas download ke Maria, download ke apostol. Kenal Abu Jisu terwa ke mas penekong, loi ke Maria, loi Yohanes, loi ke Maria Magdalena. Wakumno ya ke Maria, uneu kun jempi. Ulong ya ke Yohanes ini be jempi. Nado kata kapor ngirong siman separabat Jisu ngidon ni way kupau blay ikabog Jisu irodo ulah ikayagi bahabangi dua yang inong iuko kupa jeng bahabane ti sisya kadung isngaw kamen bahaga ni kamas ka urlong biang kata kalbari jogi jeng suku jogi badlong ki sipara haukres ban ngidon ya ki apostol barkon ngidon ya ka Maria ban ka Maria Magdalena ban kum tata ter ha kamas ngidon ya kata ki duai kisam ke bau Jisu la duai kisam hagi kiti jembe kontrai IT la ke jago mensim Barkadon ka mensim IT don kala dem berkum tata ter kibo Jisu keren digane kade ka jingja ka bakrau tame ka kampla hak pertei kade ukres bola mipan hangong isya ukres bola mipan haga duan ke depan haga babu Jisu ong ini tu shimba tobam kade galong ka men cenga tu shimba tu di kade galong senam cenga umne Jisu balas pejak sap-sap umne Jisu ubayotia baklun Jisu baem udon renkan pengi uem ngirwai terjirwai mo usa wisa pengi ban sisya ite be kata bawi hadir kejin mepat Jisu tetap kenyabas te kabas benengkong
Kalvari bala combine lang ya kami kaway makado bat ka Kalvari kamas kabaar kadai ha Emmaus bibuli naga gospel ng Lukas no ma kalnong kabaar usaw siya betul. Kita gisran jom Yesu ki baladu jekerben. Ki bahabalang tebi Yesu ki angka tola dem kato. Ilay pai no sila kisnong. Bo, bye bye. Haba kita kiyay nanti. Yesu ulayay lang rekan bagi. Kadik pernah hadu kadon cimut. Yaki kam dan cimut syuk. Kebaang mu udah yun itu kana wang no. Wang kador kadar jong ki Muslim bagi mani kadai benai. Mo benai bercitek mo Muslim kadang kesian jong jinglong Muslim. Ta kadang kesian jong ki Jew ki pa Israel kadai gay nyam Jew. Kadai ki keluar mo keluar mano batau yang keluar mano batau yang benai dayu play kada kasin jelo Kristen kada gay kading pena mano batau kading pena dayu bagi batau kading pena Kibriu, ki Roman terpol ki tahu ki pernah, bansanar pernah, ya kini kibriu ki baki perkat ki lek kam dakai, bansanar pernah rusa ya ki harus nanti, kenapa kiwe kit hikai, ani ke bapa, ngaruh anu yang asli tentu, tede ki Roman basnar ini pernah, Henry, Ujisu. Ulah syim ni kena kejo katak jok kadik pernah ulah style lagi yang tu buat kadu kanwai lapat long ni kena kadik pernah kadik tahu jadi beriu kadik jar kisih landot ba kadlong kakam jing penem ni ki Katolik ngimdot tak kadik pernah sudah Bipay gini parang ni idon yung Jisu pasdi. Kiwe ki jan malam kim don yung Jisu pasdi na to. De nakani kadaw kajing pura. Jong kajing mon yung kading pana. Kadai habang Jisu don to. Uta yala de ham to. Don yala de ham to. Di baca kini ki angut ki senran ki balai si Emmaus ki om mantoy syu kading pana. Henry Nagarian jeng Jisu ulawan ia rekan pergi ulaya pergi wak pihak keren sebagai pihak keren sebagai wah tangma pihak sebab-sebab ke ibajia Jerusalem hagiri sengi ladon wei unang ikai urabai bulalai sibon ikapula ikdien jemu kilong kipas otenat hadu kata-kata Henry menta ngila perkat badi mo uban pendiam ni kepertai Henry menta lash pendiam ni ban kaduhan wai latem ni degi lek hai no siapa ka jok no kado pipi wa mujistu ta hatta usdak banikai ki ye gijing tho ba ta bade ban wan un ham sya sistem bagadik pernah kade bandon un ham sya sistem bat unsa biban habis ngi bakado te hantu na kalian jung Jisu la balek man ya kapsakman handre kita ki argut ki sendran jung Jisu imat ki desi lok sitna clear fast the way dengan lambat dengan lok ju kilong sana bangi
Pek la biet bata. Sana bangi. Ti hakata kajing khot joki. Kelas boni ya utau nongwei. Ubah siap tinggi kai ki. Dei hanta hakpor bagi kejap ya don kajing sedang di rabang ulah kejap bu. Ulah kenyai kamas. Ulah siap yu ku. Ulah ingo yu belai. Ulah kejap. Ulah ayaki. Bad laom ke gospel hanta lapan pej yaki. Kilai to yu utrai ubah bad hanta ujisu ulajar lagi. Kamas kabaar ujisu uterwa. Emaus. Hanta kini ki arbur ki om ade. Plan. Mene baro si terlenti. Ngilar hem kaman sem jadi bagi ngap yu ya kejing hikai kejing peta ju. Plan day utrai. Klem dapat not cuy kapor hakan tu ka simet kila late hai se Jerusalem. Bagi tu syaki we bagi sedran. De tu syaki apostol ba kila kedu yu utrai. Hagi im janga ju hero ko nak para bagi ngidei bagi kedu yu utrai ba Bagi sapat long ya ladi ki missionary. Ko bagi digi argot ki sedran dagli amat yu utrai bala mipat kilale. Kini ki argot kilale sebut yu Jisu. Ngiru kini bale sebut ya kinong ya kitu ki badon kami kilale sebut jeli. Kenang win siap yu Jisu. Tu blai wi pala jadi. Ukwai gi bagi longkom kilang bron klem long syarai. Lihat neu nak gospel macam nasi. Ukwai gi bagi long ki babie. Dari ban long Solomon. Solomon wala daw blai wa ayu kata kijing start ke bakrautam. Ngite mo sebab Solomon ka kumno ka kijing start. Ublay wa kepen go Solomon simlapan ya karta bajrong. Ladi kaspa hajar, ladi kijing jod jo kinang syun jo. Ulapan wa ko kanrat ay nga kijing start kijing syempang. Bang syar ki pajme. Hoi ngitim kata khana kumno baki arbon ki kantei ki baba ala jo ki khon ki gon apa ki le jingle ki lasa ka yin basa kawai gelom pe haga jing thai palan iman kala ban hadu na yam kuan le jom kata gelom pe kali i kawai ya gelom pe ba thia marjan kala ship sor ye tai khuluk bedak kala bo da khuluk yam Hamta kalawan kisah kerja kini kuat. Udah kuat juga. Tu kuat japa berkum datar. Kadu harwai boy Shaw Solomon. Bon Bishar. Kata kita start juga. Nakaliam Solomon wakam neu. Ale lawan sini di kulung. To. No ba to. No ya to. To petang ai to ba maka. Wong ukan thak ukan siap mereka white lam. Jamu tahu nak apa tawang. Tu betul apa yang kedai tak boleh di pajak. Siap nak kerja pan pot asal. Kami mesti siap. Wat pendiam. Kapan dia bakal? Kami mesti siap. Kalau yo biar dia lagi jom ikut. Kerja start Solomon. Henry. Kadang kerja start kami sebenarnya Haus Solomon. Kam tam kata kecing kap kok ngo ya kita kikan thei daki hajar dot kikan thei ki tengah ju ki bade ki ru per thei lawan ra ka ngo kadam blai ki blai thau ki baharu kam u blai was musi ya kata kam ya ke bang manga phiru ni dot ke ya kata ki start blai bal aingi hendai kan mau ngila sing ngila badu no eka lada Gidon ni kecimani ki juga ni pertai, ya ki prai juga pertai, ya gaspa lade kecin ki juga ni pertai, ngide bantuai yung lay bagdon na kecin stat ki syepang. Jisu hikai ni
Kuma loong ilang rojenga itu ya la unang ron ki snow to ilang unang up. Jisu aka gospel ng sngi ulas kita ipay ba magilong kum kilang ron klem ng syarai. Ngide berlong mangi kita kibawat sitom ya kanya ngap kita sur jung ng apang ron. Ilas ngayon ng gospel mantan bagumno habang Jisu bagi sendran kilapon banlay piknik tan parmaki bani syongkai parmaki bani akren komik parmaki Andre haba kilayan ng bakal kila kiw galin kadai kiyo i galin kala kuistai kibriu na rengkeu pada kamuan nakadiang kila mare sa nakajaga kila poy syua berpoy Jisu ban ke apostol yo piknik flop flop piknik Jisu syibul om kumta ulas ngaus naiki kapan sim jumplay ketika jing ngaus nai ketin ngaus nai ketika gue pakakerteng dan bertau blay pas ngaus naiki namar balay kilong kum kilang bron klan ng syarai haga bakun no syamong kiw syamneng Jisu lakon yung Petrus upo mo banangkong ulang kau hadir ke jimbang ko Petrus ko Simon ko jauh jana pida Yesus mosaya na hai geran na demi te syarai lamron jana ha kasih kebar Petrus Simon ko jana pida dem jana Hoi kan geran, ngai demi besar dalam rojenga. Ko Petrus, Simon, kudu jana, pidai sisena. Petrus bang, ani kunterhai, balai hadulai siapa nak lihat Sisamo, ngam sima demi. Ngalale yang kejakabon, ngalatie, ngalalet me. Medai sisa ban percitom yang aku kedran. Hoi ku kedran be melam maaf yang yai maaf yang katlon kaduna, ngaur. Hoi kedran na ihi jebe. Syarai dalam rojenga, besar dalam rojenga. Yang ai piru jobi. Ngitem bau kedran udam tak kecil iki stay. Uyai maaf ini. What you do jagarman ko Pakistan me What you did na kecil emo jopi. Ublay ukwa ani kibala job bagi saya job. Ulang ko bedo. Ha kitab jogi saya prophet jogi jagarman. Kalau nom kapasok ulai ko banakong dante. What did ngala pelai nyepi. Ngala ko nyepi na kagerten ke jama. Pilong jama, lada biden pat lebih jam nama ka, duriau kantor ka pi, lada biden kam nama ka wa pinom kam celop, lada biden klan nama ka ting pinom in, uang ro haga kejung ka uisial nama sabui kon bersibel berkat lain, dikum tawat tie, bangador berkat pi, wat kawe, bangalam ublay pi, ngankan pami pi. Ngan siyan bori pi, ngan penjami pi, nagagti ka mon jana. Naba mga utrayo plejo pi, nga pati pi, nagagti ka mon japi. Day mga bong pi, wading nga nyarapi pi. Utray, uyay hikay, lembaga ni ka biye, jom ka, jika kampala makrautang, bablay ba siya. Nang di kami kajikikay, nang di kami katlong juga siem, kasnam makarjo kamet makarjo di utray, ngin sa ship, ban ngin long kibriu kebatangan, ngin long kita gelambron, kibay alam ini, siya kalang kaplan berjernam, hak di basinyam. Enero, Yesus Kristus. Amin.